Hai menaze gima I zai hai menaze zeme man sage klum zai I awang remne namai kana keu zik reuses kuiting kumchana zang kai ke chum ntak mai gi gde re gu man sa zeme ko gane hai mena hange paulia ga dera dele India Ramgu Union Home Minister Amit Shah ne Meghalaya ge Assembly Election bam rablam ge public meeting bam ge saje chuna Meghalaya state ge ruling rizete is bam be bome National People Party NPP mene zai Meghalaya state gu Chief Minister Comrade Sangmagu government ne chuna Meghalaya state me hange central mene scheme pe gai bize teun sangmale is ka chedule zai Union Home Minister Amit Shah ne saje central government ne scheme ramze Assam hange pe brune Malaysia ka chedile ipo schemes Assam ga teun sanglu je tebine Meghalaya state gize teun samalo je ka chedile za Meghalaya gu chief minister ne Meghalaya state ge lungme hange Zeme namra me hange madu teu gaiwe gale je du ka chedile za Amit Shah ne saje Bharatiya Janata Party BJP mbone Meghalaya state ge dichun to chubta development remze te wangdule je ka chedile chipo zigene dichun to chubta development me nangle designa Nangnigo government je heleze Bharatiya Janata Party BJP me boze te chugai lo je ka chile design India Ram central government mene Meghalaya state ge Zeme namle ne hange di chun to chubtar me zai kanang brem ze peilu dui le ze du ka chile zai ne north east state Assam Tripura zai Manipur ga government job government gu mata temer me gi ki zela muile ze cheu ka gane ko tebi ne chunare Meghalaya ge ze government job government ta teme ngalo ze ka chile Zai North East State Nagaland ge Commissioner to Food Safety and Health Family Welfare Wai kike to sema ka chibipene samrang changai dai je state ge rehepe je kaching chu be zai ka go muror me cham cham ber me zorab je namnu dele zai namne le je ka chudile the Commissioner to Food Safety and Health Family Welfare Wai kike to sema ne sa je ai rehepe je ching chu be kara me je zemna me hange sia ka sang bedele je ka chudile chipo zigene North East State Nagaland ga ai rehepe je ching chu be kara me zemna me ching I rahange rehepe je kaje kangkyu be kara me je chai ki ramge zora hange state ge namne le je ka chule Zane North East State Assam Jorhat District Chok Bazar ka chubam chok ha chai ki ge karne sorte je mi to pe je mamro zobiki hait chumria runi bam ge India Ramgu Union Minister Sarbananda Sonowal ne znai kana ke zik rejet setting kum chana jang kai ge chum kam ma ge inkya wang je pi gai dele je ka chidile the government mena ai mamro zobiki runi mem hange je ngara hange du sa gai dele je sali the Union Minister ne sa je Chok Bazar ge mi to pe je mamro zobiki me hait chumre rutoni me hange ngara hange Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sharma je ngom paugule je du ka chidile the chige mamro zobipe zaibu mamro zobiki rutoni be ne India Ramgu Union Minister Sarbananda Sonowal je ma neuze chunapni hange mata ka che nelis du te dia kara hange ki dele je ka chidile design apni gu business je te chudara hange ne je Zai Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne saje Impal gane Bangkok tera hange gar impu ki te bambe Asian Highway Project je te loi gai da design ne Manipur state citizen ge lungme je tourist merme gari net be te je ta dui dele je ka chudile Zai Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne saje Manipur state Impal gane Bangkok tera hange gar impu ki ne te be te dina kun ta ka kreu surong mangna kreu te set ta kule je ka chudile Zai tuna Asian Highway Project ai Manipur Impal gane Bangkok tera hange Grim Puki Teleuze Bamze, Myanmar get Leuze Lamuri Zagachidile, Zachi Myanmar get Luloida na citizen me zai tourist me Bangkok Impal gana garine ta duidle je sali zane chirun magja Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne Manipur state ge B20 gu conference bam bihige saje Manipur Impal gana Mandalay Myanmar za Bangkok Thailand ta rahange nelim gana te bete rahangdu pe rahange te gule je du ka chule zane North East State Manipur Impal East District ge B20 conference bam bihige United States America ne Manipur ge ai tourist me wangje pirogara bam za tourist me je te in to chura hange United States America mgu ko charangkang million high mingeu dollar pe ra hangdu hazogai dele je ka chudile ipo tourist sector investment hangene
Zai Manipur ge Myanmar me zai sia begene gu leze Manipur gu police mene teti bakri ki zing kai je sna ting kom chana jang kai ge chumai ge Myanmar me mina hangrek sna je ken me je nime bo je zai sia begene state Manipur ge gu be mak je ka gane phuni gu country ge bamchilak ti bzi gene good ko leze ka chewdli chipo zigene Manipur state gu turambiki court gene Myanmar me mina hangrek sna je ken me je nimnim bo je pet ga de hange samram ga de leze ka chewdli Zai Nagaland ge naikum assembly election bamra blam ge Association for Democratic Reform ADR mena saz Nagaland ge naikum election bamra ge candidate me bamble ne roge 3% za criminal case Zimna syabgu case pnuida ge la leize ka chudli Zai ADR mena saz chipo roge MLA me mina hang chumda ge Zimna syabgu case criminal case la leize chu Zai chipo roge ne du mina hang nagu case za chukdu chuk teu ko leize sale Zai naikum gu election ge independent ticket teluze candidate changja election tarma vi pusika omida gena criminal case bam rogedu chuklang leize ka chudle paje pdage criminal case bam zimnam je de chebgu case leize sale je pdage je rangkang bam je krol kregu chumre dula leize du ka chevle je na hanai kum election ge mina hanghai ke je rakti se je madai me candidate me contest ramdage ka charangkang bam be krol mingye pere bamla leize chu je chpo roge 70% za grade pnigu qualification za pnigu chining chinglam ja graduate college ka chidli the tuna sitting MLA bam roge du 75% me ja crol party le je sale Zane Nagaland genem pui mi peting kum kai kana ko izoto ke ho ka chube pui Miss Nagaland kum chana jang kai ket kum ge le ibe japani pum sak ibe japani jaingau ibe kaklam ge top 5 paming yebu finalist ge hangchang be pui je nai kum ting kum chana jang kai ke chum state femina Miss India kalang ra be hangge chu kalangai dele je ka chedile chige lead ra hangge je japiting kum kai kana ko izoto ke ho ne nai kum ting kum chana jang kai ke chum femina Miss India Nagaland hello ibe japani pum sak ibe kaklang be ge du ngamni dele je ka chedile the beauty and aesthetic of Nagaland BA SN me bonus certificate du te tibe di mai ge badaga balaga dele je sale jana izoto ke ho ka chebe puije BA second year student college ja paje ST Joseph College Jakama ga kakte ko dile ja izoto ke ho je 11 participate mina hang cricket me chi nai kum ting kum chana jang kai ge chom femina Miss India ga khazau je lead rahange kaklangai bro ge na du izoto ke ho je Nagaland state ge na klang pa kai ko dile ja nai kum ting kum chana jang kai ge chom femina Miss India kum chana jang kai ge chom Manipur ge lead rap ge Nagaland state lam ge na izoto ke ho ka chebe puina sapta je chige helit gule je sale ai ge na mic na ke ji kre je squeating kum chana jang kai ge chom tak mai gi ge de regu man sa loi gai dile pi gai jang king gai ni mle ne je to dile Zeme set hang ren gai ke we belu sweet a man solu se ba be gas tam du lang gai zuke